Bez ledu to nezvládneš, použij vlhkost vzduchu. Žádná vlhkost ve vzduchu není. No a co ty, nemáš svaly? Nemůžu zbourat stěny, ten barák stejně sotva stojí, za chvíli se rozpadne. Jde na biliard. Dobrá, drž se těsně za mnou, tady bude horko. Herkes çıktı mı? Evet, herkes çıktı. Umarım öyledir. Sen söndüremez misin? Yeterince kalın tabaka oluşturamıyor. O yüzden Bilmiyorum ki bunun anlamı ne? anlamı çok sıcak ve ben su kaybediyorum. Bu Buzun kalmadı mı? Buzun bitmiş olamaz. Havadaki suyu kullanabildiğini sanıyordum. bu havada hiç su yok. Senin mazeretin nedir ha? Yoruldun mu? Duvarları yıkmam mümkün değil. Bina her an yıkılabilir. Yıkılırsa da altında kalır. Bowling'e gidelim demiştim. Pekala. Yarımdan ayrılma. İşler kızışacak. Áno, to sú všetci. Doufajme. Nemôžeš to zahasiť. Neviem vytvoriť dostatočne hrubú vrstvu, rýchlo sa to vyparuje. Čo to znamená? Že je horúco a ja som dehydrovaný, ba. Došiel ti ľad? Nemôže ti dôjsť ľad. Použij vodu zo V vzduchu. tomto vzduchu voda nie je. Ty máš akú výhovorku, došli ti svaly? Tu nemôžem búrať steny. Budova rýchlo slabne. Čo nevidí, je sa na nás rúti. Ja som chcel ísť hrať kolky. Ja viem. Drž sa blízko mňa. Bude tu horúco. Sú to už všetci? Áno, to sú všetci. Doufajme. Nemôžeš to zahasiť. Neviem vytvoriť dostatočne hrubú vrstvu, rýchlo sa to vyparuje. Čo to znamená? Že je horúco a ja som dehydrovaný, ba. Došiel ti ľad? Nemôže ti dôjsť ľad. Použij vodu zo V vzduchu. tomto vzduchu voda nie je. Ty máš akú výhovorku, došli ti svaly? Tu nemôžem búrať steny. Budova rýchlo slabne. Čo nevidí, je sa na nás rúti. Ja som chcel ísť hrať kolky. Ja viem. Drž sa blízko mňa. Bude tu horúco. Argentina to fie. Nu poți să stingi? Nu pot să acopăr toată suprafața cum trebuie. Se evaporă. Asta ce înseamnă? Adică frige. Iar eu sunt deshidratat. Nu mai ai gheață? Cum nu mai ai? Credeam că poți folosi apa din aer. Aerul ăsta nu are pic de umiditate. Care-i scuza ta? Nu mai ai forță? Nu pot să trec prin pereți, clădirea este șubredă, o să cadă pe noi. Eu vroiam la bowling. În regulă. Stai lângă mine, se încinge treaba. Da.